Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Ar-Riyad An-Nadharah fi Manaqibil Usyarah anna ba'dahum ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama fil manam. Ada sebahagian ulama bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, anlimni du'aan ad'u bihi fi safari wa hadri. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sebuah doa untuk saya amalkan ketika saya berada di dalam safir dan ketika saya berada di kampung halaman. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi salasi da'watin fad'u biha fi waqti kulli syiddatin wa fi kulli salatin. Qul ya qadimal ihsani, ya man ihsanuhu fauqa kulli ihsanin, ya malikat dunia wal akhirah. Hendaklah kamu selalu membaca 3 doa ini. Bacalah 3 doa ini ketika kamu berada di dalam setiap kesulitan dan di dalam solatmu. Bacalah, ya qadimal ihsan, ya man ihsanuhu fauqa kulli ihsan, ya malikat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.